Jina naitwa Joseph Ogutu, mimi ni coach wa Angaza Football Academy. Tulianza mwaka wa 2010 na tumekuwa tukiendelea hivyo, na tuko na kategori zote za football kuanzia timu za watoto wadogo mpaka senior team. Ogutu atigire kunyabara imwana na one thutha wa kuona bata wa kunyabara timu cia airitu kuona makocha ingi mendaga ogutungatira imwana. Timu ino ya Angaza ikoretwo ikinyita itemi thiini wa mbitika citiganite cia kaunti ya Kiambu. Tuko na wachezaji zaidi ya 20 ambao wanacheza, lakini tuko na categories ndogo ndogo pia. So to make them at least grow, tunatoka katika level fulani hadi level nyingine. Kuringana na nyabara uyu, athaki airitu mari na mieke miega guku bururi-ini oro ndomwe na nja wa bururi mangiona mundu kumanyita guoko wega. So hata mimi pia nilikuwa coach ya wanaume, lakini nikaona wasichana kidogo wamewekwa kando sana kwa mambo ya football, ndio ikabidi sana nianze kuwahusisha pia katika mpango zangu. That's why tumewa involved na wamekuwa participate katika ligi pia hapo awali. Thengia wa guthaka mubira, timu ino ya Angaza ni hotete gukuria airitu mari na mitugo mikindiriku na kumahonokia kuuma mawaganu-ini matiganite. Kuma ni toma kwa jita West Jerry de class 8 thaka namba kenda ni striker ni mubira wa maguru ni undeithĩtie muno cause thaidi ya githaa gia thaa 10 hau uguo gukira Thiini ungae na andu megubundithia mitugo mĩũru jambi gutumira mihadarati at least ni ndateithĩka na guthi ball na ni undeithĩtie muno hari ni mubira ndimwendeire tondu like thaa ici ugu ndi mubira-ini korwo ni githaa kia hwaini ndi mubira-ini ndigukorwo ndi kundu kuru kana ndikore yani ngika maundu moru tondu ni ukuni keep busy. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Kuria wa Gĩcimo.